Tipra motha long live. Long live, long live. Tipra motha long live. Long live, long live. YTF long live. Long live, long live. Tipra tofa long live. Long live, long live. Maharaja ke jai. Ubagra ke jai. Tipra se tofa ke jai. Pulau no. Asale port kem ni staya. Tini koto menteri neta se failungo ker tini tongman khana kering thango. Je kuno jinis sengsaron ni jini lang masun se stable keri. Awan bagai ang je mia ani bagai allegation ti senai je 29 tarik ko thane 29 tarik ko seng je Tipra motha joining khaimani 395 family ni 1702 voters abo fake ni samani borgno kaham ke study khaidin sadi je kuno buni bagai kahamya siljanan segang ang saka sini Tipra sa bosong bai thuruk bosong ni miliunai 395 family hin sawang ar বিশেষ খাই বরক যে এলিগেশন মানে আপন আং ইম্পর্টেন্ট বংনো ইম্পর্টেন্ট সিরিয়াং বরক আন মকল বসাঙ্গ আমসক উবু বুয়া বংনো আং ইম্পর্টেন্ট সিরিয়া হাইপন ও সিনি যে বিএসসিনি ভাইস চেয়ারম্যান বজেমিয়া ও মেলার মাঠনি সিস্টেম হাই আনসার বো সেই রেজা গইনাই হাকে নাইখেলে পরিমাণ আবা হাকে নাইখেলে পড়না কারণ जों जे पार्टीओ आं जे पुरो 2014 नि सिमे बीजेपी खायो आपुरबो टिप्रालान सानै दङ जों पाजन मिसिल खायो बिसोर मन बाजार आनु नगोने कबरदां खानि मोनै बुजिखदा यांके टिप्रालान सानो बसा जोंनो खौ वानसा बाय कायका पार्सोनेल अटैक खाया आंगबो बनि जे तमुं सामुं बागै मा साका आर जे बो भाइस चेयरमैन जे मामानि आबो आई 15 कोटाव सै ताबो रिसाबलन खांगा आबुसुन तंगजाक लाक बो हाय महा बावता बास आं जीवन नुगियाखो बुनि सैरे मानिना परिया ब तेसो से हाबायो बीजेपीओ ब बीजेपी नि मर्मताम साइमाकाबा पार्टीओ पद तंगनाय थानाय चेन सोंनाय कताल फायनाय ब सानै साबोबा उ सिगांगो फायनाय दुइ दिनेर बयरागिया अन्नरे कय प्रसाद हमा हाइताको बुजिखदा बेलाय साधुगिरि सिकंनि लक्षण आर जे बरगनिया जे सिनि लगे सीपीएम मांगसेन सामने बरक जे प्रेस कॉन्फ्रेंस खाइपर बंगनि उकुलको जे बूथ प्रेसिडेंट आसुक तंगना आबो से सीपीएम नि खास एलसीएम मेंबर बनस बूथ प्रेसिडेंट रखा बुझिखदा सीपीएम न रिहेबिलिटेशन रना इंगा बीजेपी आ बीजेपी नि काइसा साका संगठन के जनजाति मोर्चा बुझिखदा बरक किरिजा का संगनो बंगनि लगी बरक करिखा या फतला हा करिखा बरक न ओ कुंथाय कलक बीजेपी रक जन जुता मजा सानामि रेखा बुझिखदा बरक बंगनि कक सारा चलिमिया बरक सैरमान आबन परिमा सानाय बजा परि सामने ब एनालाइज खाइमा कना आबो बुझो अते कुबै ताइ चेंगरा अमहाय चलि तगो जेदं ओकलो आसुजा गावा के नि लबि खमु न लबि खानाय नंदा अम बीजेपी दा ना सीपीएम नाय नेला बेबग बीजेपी नि हार्डकोर सैनिक रक मा वारियर रक बंगनो नाइसिगि मालिया बंगनि तमुंसा मुंनो साजा एंगै फायो जों कारण 2018 नि सिगां टीटीसी रेनानि गसिजाक मेनिफेस्टो दङ आबो तो कोनो अन्य पार्टी सायाबले बीजेपी साबले खुद इनके तिनि जरा तांगै रिले आंखाबो 7 बोसोर का सरकार आबोनो तैदेव थंगि दंनाय जों थंजांनाय बरगिया जों बुनि दफानि तला तंगैमिया सिन दफानि बागै काम खायनाय सिन बोसाबोदै सिन नेक्स्ट जेनेरेशन फ्यूचर न सेफ खायनाय बागै जों महाराजानि याग्न बिनि मुभमेन्ट न ताइबो क्राक खायनाय बागै जों फायो र महाराजानि सैनिक गंगैन बागै बसकांगो तामरक सामखलानि हानाय वर्कफोर बसकांगो आ तिनोबो कायसे प्रग्राम दङ रिगनाय बागजानाय प्रग्राम जों रिगनाय बाग लायनाय सिनि साया चुगिया बरक रंनो एयाव माहाकेन जों तिरक आगुनाय आनी मुं राजीव देवर्मा एक्स बीएससी चेयरमैन चरिलाम आरडी ब्लॉकनि आरता कैसा नंगनि बिसिंदिता कैसे कक सानामु संगो जेफ्रु 2019 लोकसभा इलेक्शन आफ्रु बुबाग्रा कांग्रेस नि प्रेसिडेंट आ समय जदि चरिलाम केंद्र থেকে तिप्रसा एरिया থেকে 2800 बुथ काले खाइरि मानो आ 2021 तिप्रा मथा आजायफ्रु आफ्रु जे विश्वदेव जे कैंडिडेट बनो 3448 बुथ तुबिर फाइमान तिप्रसा एरिया नि गांगे तिनि 2023 निर्वाचन सिनि गोसाम डेपुटी सीएम
bong no tangai nya buri phai ke sala tangai 1100 jon kalia tangai bortam saka walaya bulaya haing lengkar aja ang hamya nangka ani ang sak sang no kaham sana thangya hamya sana thangya borok saka norong tauk ja sai khaina di borok no kahamuni bong yago leadership rumani tin tangai 1102 butarang khala bong ni logi borok kerikya bong ni 12ta baji no khanamang buya kaijaka bong ni tomung samung no nugui hange maharaj ni phasing chini Tipra sorok cintam sin Tipra sa sini tabuk thuruk bosongni bororok wandi bosong bororok sudono maharaj no movement sajagini bini yang bangruk dong ajaga bor kiri jaka 2028 जों बुबा ग्रानो CM सनामिनिया सिनी जे मानथाय A to Z सोंनानै आर बं हिमो दंखांगे बं जोंजे 29 तारिख प्रग्राम खायमानि आबनिया ओ हलगरबो सातेतेवन खाय फुंदिन सादि करिखा आबन बिसिंगो मिलिलाया बर मिलिलाया मंडल पार्टी एक जनजुता पार्टी एक दंखा बुथिखा आर बरनि जे ओ WhatsApp ते कुतुगलाय माने BSC चेयरमैन बिसुना सिंगमा बिसुनो ओबो BSC चेयरमैन ना सिंगमाया नीरू बाय मिलिया बबाय मिलिया आबो बेबंगान थानि प्रमाण दं नर नांगा आं स्क्रीनशॉट दि हरन सिनी मीडिया किसिं सनो बेलेके हामबाय ककनखौ माहायखा जों 29 तारिखआव बिश्रामगन सेन्टिगेटआव जों जयनिं प्रग्राम खायमानिबो अरक जों जुगदान खायखा जों आरो याग्रमनि तिप्रा मथाव जों जयनिं खायखा आगिबो जों बिजिबिओ दंफ्रुबो सिनी खरकसा जतन सिनी ताबुक अर जत तंनाय रंग सिनी पद गनांमा आनि याग्राबो खाक दङ जनजातिनि मण्डलनि भाइस प्रेसिडेन्ट सिनी ताखौ अमित देबबर्मा ताई ते खरकसा आय उंक्लुगो दङ सुरन्जय देबबर्मा बबो जनजातिनि मण्डलनि मेम्बार दङ ताई आं व्यक्तिगत आं बाहानो बुथ प्रेसिडेन्ट दंखा एक्स मण्डलनि मेम्बार दंखा एक्स ताई राजकुमार जेफ्रो 2020 नि सिमिनो मण्डल चालुकनानि सिगाङाव आफोरनि सिमना आं बावर आ फटो सामुं खालायखा ताई आयां सिनि ताखौ बिजय बबा हानो भाइस प्रेसिडेन्ट जनजातिनि ब एक्स ताई उंक्लुगो तंनाय सिनि मण्डलनि हायखबा पार्टीनि बीजेपी पार्टीनि ngैनायब्रक आगिवो पिस्ता प्रमुख हते ताई सिनि एक्स सिनि ताखौ दासुनि देबबर्मा बबा हानो जनजातिनि मण्डल जीएस दंमानि जों बरक जनसोनि जे फेक बा फेक एलिगेशन पिसाइसनो सामाने आबो टोटली बुंनाबो जाया बरक जों A to Z सिनि 1702 बुथार ताबुक बसुं ताबु लिस्ट टोटली फुनुगुरिमान बरक तामखे सनो किरिमानि बागै सिनि महाराजनि नेतृत्वे जों ताबुक बुसकां 2800 जों सिनि महाराज न जों अरनि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टार सुनामनान बागै जों प्रस्तुत खाय जों याग्रम लाखिया ताई आसगिया जों सिनि तिप्रा सारंनि सिनि तिप्रा सार तलाक लगै तमनि न जों नुगुनाय जाति दफानि सामुं खालायनि बागै जों अर जों तिनि महाराजनि याग्न रमि जों जयनिं खायो के बसगो मासालिया हेकबा बदजरलिया ngija महचे थांका अमति रखनै दल बिसिं बारे दल साइतमनि बर थांपन जों ताई बंग जों आगिफानो केयार बिसि खाया नि सामरो आ कन्नतरि ताम नमसो आबा हाय कक सागांके आं सानामु संगो जों 2018 2017 सिमना आं बीजेपी खाय फैयो 2018 सरकार फाइमेनि सिमितिनि 2025 29 तारिखआवसो जों बीजेपी नि याकारि फैयो आसक बोसोर जों मासायाव इनाय जों मासायानो जों खाया जों सिनि आमसानि डेभलपमेन्ट खायबा गय जों सासा खायनि बागै जों सामुखौ तांनानै चेष्टा खालाया बेलाय खेत्राय खायका हायफनो सिनि जनजाति एरियाव सिनि अ याक बायखनाय सिनि अ खुक लाम बायखलाय जों डेभलपमेन्ट खायनि थांखिव कासु जागै दंमानि बागै सामुं तांनानि गासिबो जों सुजुग गैया आ सुजुग गैयानि बागै जों हानि हाय उबो फाय जों मासाया हांखो जों दिनै अर फाइले जों थाम सानाबा जों सिनि तिप्रासा मोथां जाकजों निसे जों फायो हाय जों वानसुक मानि के सिनि महाराजनो लगिरनान बागै किसुता कम्पियारै आं सावानो महाराज ओंखा कासे सम हायनाय बोसकां आटाय 2028 सम बेलाय दाम कम कासा नुखंगो प्रथम काजक लायमानि आमनो किसिसा कक सायखनारबानो हमनिनो बिहिगनो आ काजगै तिफायनाय ब्रैनो सङो नङाना हादा हामजा
nungana hada hamja dili bazani hujani phai ke susungu inke bihik sakanu ang non beleka hamja ko non tui khurui tui sile mai khurui ne kisip sibi mai chari to beleka ang non hamja ko misaga inke dele no bini abu sani confuse phai aba kima sengmang no mas ka ka khabo inke tei se purka sakani chau abrui bihikta ang non som hai ke hamja ko ni sairga abrui bono bin basanya ang non som hai ke hamja ko ni sairga inke bo adino basai thangkwa ba ana sek dam kom som hai ke sana hamja ko ni saun bangke bo ana hamja mas grui ni saka inke aba ke ne bo wan sugui phai kwa tani dino hongka ka se sungki ro anya hai inga tani dino ke som kri ke mui chongoi jongka kana dini kana has hamja bos mui som kri ke songoi jongwa mana sa hamja gli ani chau inga aba ke sade inke no a busaino bosagata som kri ke sugya nukungo je chini sara walni je som sanai nukungo mui chong sanai romni nukungo som kri ke sugya moharas bo sem nongnai buska ngada sio tangai himalay nanya ji busa apur ke busanya saikinar ka som kha nung kri ke kuno jaga sugya ni samani hai aba hekene bo apur saikinar ka apur se bini bihnu bo ka baganya ngana hamja gone sa oso kokno chawo buskango juri sibong ne otabok mia borok press meet khaimni no bisia kotor khaya sikuncha bisi election simi khlai phunudi challenge asi phan tongkha phunudi norok sori lama thanganya mondolonor je press meet khayo busang khlai phunudi jung tonga jung BJP ni borong seban sengtep samung ham ka khlai phajak joining kotor khayin bu borok aiseban joining khaimi hache BJP ni bahut jung samung khlai phege hache sini taku rajiv jaglo bini ungkulo himang se bo irrigation tisane chini taku rajiv no hamya sabung mo bo chini deputy CM ni mokola hamya khlai phungu abun poreng kano salak bo jaglo belake kebang ma jagan bo bini irrigation bo kebang ma bini parawo bongni parasima aadhar card thumui jurisi check khlake ingori khainya ji hasi pura manjang na hasi jeng busango rajiv no yakai ago sorry jaglo no yakai hasi bo kebang ma bini saya samung khlai dong blog ni sob kisu bebak je samung khai dong mani ব্যক্তিগত bebak samung khai dong amno gai jeng development bini bisio khaima simjogya 10টা bisi dong 10টা bisio development jeng khaimia se karone jeng tino महाराष्ट्र लगिरना नै महाराष्ट्रनि नेतृत्व जों आमसाय हायका बिसि ग्राम रंनो जों डेभलपमेन्ट खालामनो हानाय बनि यागरम फायो असनो हाम